Como un reporter que ta cubre con el Mando Policía Regional 9, pirmita sale ng mga spot reports del PNP el mga krimen o insidente que mayoría amo el mga insidente de tiro hasta ng mga cercanos probinsya. Nabisitada del news team con el oficina del Police Regional Office 9, mismo el Regional Director Chief Superintendent Billy Beltran, llamanda mira con el news team, el di ila statístico del mga acontecimiento incluido y aquí el diferentes clases de crimen registrado como incidente de tiro. Na su presentación ta aparece que bien alto el incidente de tiro ya sucede en la provincia del Zamboanga del Sur, que tiene total de 236 incidentes de tiro desde enero hasta noviembre. Hindi pa entrado este mes de diciembre. Na mes de julio, el de con todo más alto que tiene sila man record 28 incidentes de tiro adentro lang del un mes. Pero el ciudad de Zamboanga tiene lang registrado incidente de tiro na 105 desde enero hasta noviembre. Hindi pa incluido el 16-año mujer biktima de tiro alina Camino Nuevo del ayer. Y alcanza también na 136 incidente de tiro na Zamboanga del Norte y 113 na Zamboanga Sibugay. Shooting incidents. Ito ang isa sa pinaka-challenge natin ngayon sa Zamboanga Peninsula. Mataas ang ating shooting incidents. At saan ang pinakamataas? Ito sa Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur. Ito ay mga buwan ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. January hanggang November. January. Zamboanga City, ito ang itsura ng insidente ng shooting. Okay, tumaas tayo noong Marso, okay, and then again noong October, pero pababa na siya. Pero mas mataas sa Zamboanga del Norte kumpara sa city. Si observa, mayoría del mga incidente de tiro ya subí na mes de julio y agosto, donde parte del matanza, el que da parte del guerra contra droga, que no conoce pa quién mga hechor. Este asigun el cosa ta procurar resolver el PNP, siendo minorado también el otro klase mga krimen fuera el incidente del murder y rape. Itong Zamboanga del Sur ang medyo pinaka-challenge natin sa buong Zamboanga Peninsula as far as shooting incidents ay concerned. Mataas siya sa lahat ng buwan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Pero na-estudia kundusi el Pro9 na kada estasyon de pulis na entero rehiyon, el Pagadian City Police Station el registra na de con todo alto incidente de tiro, que alcanza na 61 incidente este año. Segundo, el Ipil Police Station, que alcanza na 31 incidente. Y AK3, el Police Station 11 na Zamboanga City Police Office, que tiene 26 incidente. This is Pagadian City. Okay. Pagadian City ang talagang mataas ang problema natin sa shooting incidents. Marami na kaming project na inilaunch sa Pagadian City, ang governor at ang mayor at ang iba pang mga opisyalis doon ay nakikipagtulungan din para talagang matanggal na, mabawasan or mawala yung shooting incidents. Ako'y nananawagan din sa ating mga kababayan sa Pagadian City. Okay? Ako, dapat magawa natin yung paraan na kapag may alitan tayo, hindi dapat dinadaan sa ganitong resorting to gun for hire. Este el uno pa lang de con todo grande problema ta enfrenta el PNP na rehiyon, kaya asigun kun Beltran, hinay-hinay sila ta procurar resolba usando el di ila nuevo teknolohiya. Esperanzao el llega asigun el di ila fondo na otro año desde PNP Campo Crame para maskin petty crime. Pwede sila enseguida man-detect usando lang el panic button para pronto responde del otoridad. Pero si Beltran niya habla, grande siyempre el ayuda del mismo mavivientes si sila mismo evita mga pileya y entra na mga malbisyo para hindi kada biktima del krimen na futuro. El otro presentación del PNP acerca el kampanya kontra krimen y el droga, el pwede mira na year-end report del Dateline Zamboanga. Albert Luna, Dateline Zamboanga.